بالله من الشيطان الرجيم. تفسير القرآن سورة النساء آية جاتم جهر جره. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم، ولو أنا أصونتين كن كتبنا جتشان فرضنا دركما غوني عليهم على هؤلاء المنافقين منافق توتا كان الرت أصو دركما غوني مال أن اقتلوا أنفسكم لبوان كيسان أجيسا جتشو أصو دركما إساني رت غوني لبو أجيسا ufuma uf ajjeesa yookaan lubbuwwan keessan ajjeesaa jechuun gariin keessan garii ajjeesa, gariin keessan garii ajjeesa. warri wal fakkaatu lubbuu takkatti dubbataman, fakkeenyaaf muslimtoonni akka lubbuu takka dubbataman, munaafiqtoonni illeen waan wal fakkaataniif akka lubbuu takkatti ni dubbatamanii lubbuu teessan ajjeesa yookaan gariin keessan garii ajjeesa osoo kana murtii irratti goone je. aw ikhrijuu yookaan mee baasa lubboowwan teeysan min diyaarikum manneen keeysanirraa ganda keeysanirraa lubboowwan teeysan baasa jecha osoo murtii isaan irratti goone mee biyya amma jirtan san irraa biyya biratti godaanaa osoo jenneeni maa facaluhu silaa waa hin dalagan munaafiqtoonni kun waa hin dalagan lubbuu fi ajjeesuu yookaan gariin garii ajjeesuu yookaan biyyarraa godaanuu illaa qaliilun minhum waa xiqqoo isaanirraa tahe male sunilleen amane osoo hin ta'in riyaa'an wasumcatan na dhagayaa na argaa na beeka ani goobazii jaba jechuu garsiifatuudhaaf sunummaanu yoo kabayuu taate jechuudha. kammaan beesunu jechuu yoo silaa kabahanis taate osoo gartee murtoolee jajjabaa irra keenye munaafiqtoonni waa ishi jedhanii hin fudhatan, waa tole jedhanii hin fudhatan jechuudha. walaw annahum facaluu, walaw annahum osoo isaanowwan kun facaluu dalaganii maa yuucaduuna bihi waan ittiin gorfaman san, munaafiqtoonni kun waan ittiin gorfaman osoo dalaganii waan rabbiin irraa dhoorge osoo dhoorgamanii irraa waan itti ajajaman ka dirqama osoo dalaganii lakaana silaani ta'a lakaana dhaalika alficlu wattarku waan rabbiin itti ajaje dalaguun ta rabbiin irraa dhoorge irraa dhoorgamuun silaani ta'a khayran lahum isaaniif caalaadha ta'a duniyaaf aakiraa keeysatti illee wa ashadda silaa irra jabaadha ta'a tasbiitan miillan isaanii haqarra gama miillan isaanii haqarra gassabachiisutti irra jabaadha ta'a. وأشد سلا الرجبة تثبيتا كما ميلان إساني لغرق السبتشي سورتي سلا الرجبة تأجي دوبا نمني والربين اتين غرسين غرفمي ثباتك برق إنسا كبا طمأنينا كبا وسواسني قلبي إسا كيسا هنجرو وججو دوبا dubbii nama guddaatu yoo fudhatan nama dura bule ka xiinxallaa qabu ka jiruu xiinxalle ismarraayyuu waan takkatti yoo deeman gorsa yoo irraa fudhatan haga tokko jiruu fi keessatti tasgabbii argatan. maalayyaa keenya azza wajalla ka duraaf booddee keenya beeku jechuudha. namni rabbii wal ta'ee dubbii isaa isarraa fudhate maal arga lakaana khayran lahum wa ashadda tasbiita. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا يوكم لو أنهم فعلوا هذا الخير العظيم أصو خيري قدا كان دلقني أجج ربي أصو فدتني هجي أصو ربي بجتش كل ليسني. وإذا يوسن بر لآتيناهم سلا إساني كننا أفبرا أجرا من دا إساني كننا عظيما من دا سنقدا كته galatan dhumne ganda gartee nyaatanii fixuu hin dandeenye ganda jannataa san
غندسن إسام براسنا جتشورا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وان قرين دقهين كانني أجائبا كيجين أرقين كقلب مكيسا واني أكسيني جران هي إججو ورس رب واتاسسو أجرا عظيما رب سلافو إن الأوة تامتي أفهم